Nakajingjia keno Shah bat Shah takti unohikai haki Samla Pule hakajingelam usamla sa di sortenu presiden kan NEHUSU kablaja menakajan miet joka arpusau tarik yoyong arhajar pusan hakajan miet joka arpu pra tarik yoyong arhajar pusan pan lawan poi lai Pyrton ki Pulit CRPF hak campus ke university. Kini jingwan poi ki Pulit CRPF ka long Hadien ke jingsha kem usamla sandi naka jahar bala mudoi daw Dr. Aluk Singh unohikai hindi hakate ke skol ba menaka arpusan tarik yoyong arja arpusan ubala keno bola sya penap khanshi hakate ke kenhon kini ki Samla Pule. Ki Samla kim skotenat ke jingwan poi ki Pulit CRPF bat be yaki bat kham Hadien lawan poi se ki Pulit ke East Khasi Hills district ringkat ki Magister. Ki Samla kim shamla aili bat be ya baro shabar ke campus bat nakne kalami kejian yak tien hapadeng ki Samla bat ki Magister. Ki Samla Pule kila keno ba kim shngan ke jingwan ki Pulit CRPF ki bala rungsha ki hostel jong ki kena kan thai bat yat ke leng ke campus. La ongru ba ka vice chancellor in charge ka Professor Sherwin M Sungoru kam shamla ai jing bet ya ki CRPF ban wan rungsha campus jong kani ke school ba. Our solution is that you guys, you leave our university, you station anywhere you want to station, but do not enter university without prior permission and admission from the university administration. Please do that. Which includes both the state police and the central police as well. Hadien, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat akabathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.